kajing ki kebam taksni kebala isar ke duk kata-kata kam syam lakut kebab yai dang bon kinong yaki yang ni jantar mantar tes kawai kwa ban tip pi ba kimpat ayu kimpat yolat ban le stesa parlimen taksni namar na kalian ke bor jong sarkar ke bor ki pulit kimpat ailat ba kinong yaki kinwan tur lo ne wan rung sa parlimen karena kata kadang kajing ki ang ni jantar mantar kadang yai peteng tengin sa pen i pi mo na ka por kat badang kat bang inang la namar ngiru gidai tangkum uwene perdi jong pi ki pat ba ngim syam la dai ki news media la ne ki mo te tangkum tahi kudai sibon ngan sa pen i pi na dadon kan ai kajing update sungan sa pen pi tadai ba ngiyo eka support la ne ngiyo eka jing jubab na kalyang sarkar ngan sa pen kat bang ala mo tapai ni